Ner malagen yam kana diala kon tilianka rwana gwasame kanwar online TV channel biya kamal bana rwantin kon lat karodian rewi ka South Sudan bana kaling bana rwacha ke kuyamalka ki do badana chi Africa Union Peace and Security Council do badana chi ke chup ka jere wich ka juba ka jom chalat gwasame gore jeno de janwaga yakel high level delegation tin be Africa Union kineti kon ke bon e lat mal kam kirmi yadit kene Dr. Riek Machar ka jodana chalat ke jeno ken shi kene gujeno bi ken mal bi keno jakami dara tin rewi ke juba jandana banling an walle shanka badak ka pa badak ron kinan dangro wid jandangro wid diech ban joman yakwenkel anda manduni chang kos nyak mal yanong roi nong gwasame be quantity banakelinkel ka do badan en chako nongeje lat koni mal ron kin dangre dwal badak la revitalize peace agreement e dane sha lat kam kirma yadit ken Dr. Riek Machar ano ngai kone mal chaje yarne ka gwase dan ne ke jan pyro pydiok ano ke jan ron kin dangro jan dangro udi dijete kontenene bana man danen chalat Africa Union bikono kula linkel do danen lat kene je kiemen gor kene no balalet ena jan bana lado gwata meni ko ken chala do shiga chore wi ke jubana ga shanga baro ano ka pay badak me lapan no wala ko shanga badak pay badak anyo dia gwano teke me bikana lat gwas me jan gor mono banyo ga yekel high-level delegation from the African Union Peace and Security Council is set to arrive in Juba over the weekend amid escalating political and security tension that threaten to unravel South Sudan fragile 2018 peace agreement. Jawo chalat gwasame taandana chalado Africa Union wakende ke shop ke jen kor nini tete no ki chike shobare which ke Juba no waken buka shop ko de kan male dan e cha yar la mal ron kin dangre wal badak no de kan jako der loy goy ka nyok do badan cikan lat ke je no en do badan bi ke shop ke je ki buka dol bukan dol ke jare which ke juba chala do ne ken buka te kan indi shop ka diok nin dang diok to bi ken kenin ko bi ken kula rach ke bon kirma yadit ke do badan de mal dere woni am ke je Katadan Chikalat Gwasame Ekenene, the 3-day mission scheduled for 10 to 12 August come as a diplomatic effort intensified to salvage the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan, which has been undermined by ceasefire violation, political detention, and a deepening crisis of trust among former warring factions. George Kalat Gwasame atadan and she kir mayadit she can mal she can yarkeje ko binediti to shalkamen Africa Union Peace and Security Council shobdiere which ko degan tekanini shopkadiok la shanka wal ka shanka waro kajan paiwadaga me ko dekan malamo dekan lat ka de revitalize agreement e dane sha taine wal de je nyoka murial ka jeka gwa de dane shi kirma yadit shi ken mal shi ken yar ka je re wich ka so Sudan de nyoka mulo ka je ko cha kor cha de le nyoka mulat ka je re wich ka so Sudan lat ken jo mo according to provisional program of the Peace and Security Council for August 2025 obtained chala do nena la male dane cha tan ke jen gwada men chala da ken kene gorge jeno ba gorta ye dan e sha mal cha je to ko jeno wal ko de situation mandanen chi weje ga long rai wika so dan de je nyoko makap ko je chong coordinating county la kum SPLIO kum SSPD ab men bonten ko kien they can work ka do badana gorge jeno de mal dare ben ke je rewi ka so Sudan ka jo chalat gwasame gorge jeno binetin kon tila high delegation o de kan mal de kan gwich do badan dare ke je man do badan o kan ge jere which ka so Sudan by the way la kan o kan ko bi kan mal bi kan gwich teka the delegation is expected to assess the crisis first on praising South Sudan revitalized transitional government of national unity
to all hostilities, release political prisoners, and fully implement the peace deal. The Council will also meet with civil society group and regional partners in a bid to revive stalled negotiation. Jolat ko gwasame lat ke jeno bi kume man la kume Africa Union wakan bikan duoba dan en chirek ke to jare wi ka so Sudan bikan ogwi teka no ka bikan ta dan en shamal cha yar ke je bikan ogwi ka bikan kume me gor kano de shak alar alaman kwala sholi national unity ke transitional government of national unity bikan nyok mugwi kana ko de kan kor kono tuok de kan ka kapchong anyok kene wakare wichin winemi bako bikan duptin kontin de political prisoners kene de konon cha yen ala jikuma spela yo dob dana de kalun keja kade mal bade chu nyok marial keja ka no kene de content chu ala council wa kan bika jegba kene de kon la civil society kene de kon ki group ki bona dana logo de South Sudan dara tereikur chala do bika jekeja biga jeka ka rai kana money ka bikan ta dana de wi daro nyam ka je wa bikan nyok muk bikan lat wa bikan negotiate ke bikan tin duptin kon de malam daro nyam ka je wa bikan ke gwijba alo bikara ke kumikir me yadit ba tijeno jino ngum gori en wode lat ke ngoni goro mono de nyok ko de realeka ko kire jaram dan logo bi malbe ben bi ke jen wajen jaram dan dong biti dial bi ke jago bi ke te wano ka do dan inshallah ke jagwazme ka jom sha kwen wa wudi jalke en mun yakani jen a prominent civil society activist en mun yakani jen ramne la right ke kwi malere wi ka so Sudan Kajana Executive Director of the Community Empowerment for Progress Organization, Michel Kesepo. Enmun yakani Ewudi Quatoria. Jen cha kwanyelo ramkel melaroch ke Africa Union. Jen gwadme cha Africa Union delegation chaga jogono yen kwa political deadlock kwa je break and prevent further violence. Joga je Africa Union no yen men ta jega dan chituok re wika so Sudan Nigeria le kanyok. Ngogo kore ka ngogo disunity ki rol dan to re wika so Sudan ane diala ka goro biga ben karon table ko ba mal ba jalat ateram mot jor cha jaw ma cha jalat en mun yakane la nganu mala condemn mete ke rikti chitwo chiro dong me shana shaka mu kerek la warga la ja gore chengna mentere wiki juba under kir government ngoda ba ram kergane te conditional ke activist la roit ko cham je chaja delat mishalat gwasa me chenyo lat point ba en mun yakani ageneti ji Africa Union do they all political detainees de kanyo kamulo inga ka de kan mal de kana 10 ka jodana chalat gwasa me ageneti gwano de na de ko ngotere ti jien chumenetama. The release of political detainees and the resumption of inclusive political dialogue are essential, Yakane said. Currently, some part of the country are witnessing army violence, which shows South Sudan slow descent into chaos. He issued a stark warning. The revitalized peace agreement is not taking shape as a political framework for justifying army violence. Yakane called on the African Union to prove its commitment to Africa's solution to African problem by ensuring a successful transition in South Sudan. The African Union must act decisively to make the political process succeed, he said. Jo la gwasme janete ja African Union o de mal der te wano chirama dana ngai kono no mal gwaelungu no de jalat but again alane to konti la ja African Union kan la kamal widien mal wiaje ke kir mi yadi la na la ka jure moja ke yu tel do mo de mal der won yam ke je nana je doctor mo chan me dane chaje yen ke jan chang yan dang bakel ka pay diok chu men tama ken je ke je tel mi kana lat ke je ka wala ken ni gui ken wo bi kan mal bi ken non so mi shit ken me der kulo gwade do be den de mal der ben ke je mone so chana jo me chan je mling nyok. The diplomatic push comes as a pressure built on President Salva Kiir government to release opposition figures, including first Vice President Dr. Riek Machar,
who has been detained in Juba since March 26 despite international call for his freedom. On Wednesday, Western embassies, including those of the US, UK, Canada, Germany, Japan, the Netherlands, and Norway, issued a joint statement calling for the release of the detainees and condemned surging violence and attack on aid workers, warning that the country risks sliding back into full-scale conflict. South Sudan, which has never held general elections since gaining independence in 2011, postponed its planned vote last year to December 2026, further delaying its democratic transition. The 2018 peace deal signed by Kiir and Machar and other leaders ended a brutal 5-year civil war and established a unity government tasked with drafting a permanent constitution, unifying army forces, and preparing for election. Yet, nearly 7 years later, key provisions remain unfulfilled, raising fear of another collapse into violence. Ajo chalat gwasame ke shanka dioka jok kume men roike a USA, a UK, a Canada, a Germany, Japan, Netherlands, ke Norway. Take right mi kana lat kel gwam mi shiga doltin kan dialan go de doctor macha de jadilun retijien re wike Juba lat kan mi shikana me ko ngai kan no reng macha cha je yana wal ne kai changa jandang red bakkel ka pay de ko ron kina dangro wi de jandangro wi de like lat kan no ne antama korsha bajalong ka gor ke jeno de wi dara ta kamal antama wa re wike South Sudan te ka got ti la ne ti konde la luga tup ka la ka nakatin ke barka ka ke pen ka dob dan ande kan kwande kan nan kan etin kon shuch na mo shal ke kirm yadi den no telemal mi be enemi sha dakre ma char sha ja kon lo nyen mal be beno joga jeno ala ron kin dang rol badak male sha tan atawano kenyam kon lo ni Dr. Machar and then Bimal Bokule Ben Telemal Medelat Kataram Kelte Retigian Chicken Joe Mo Chicken Lat statement joint statement Michigan Lat first by President Dr. Riek Machar Ajaramandan and Bimal B Jatawano. So Riek Machar Abarar be a peace be a couldn't negotiate. Telemal mi beben mekan Dr. Machar kan barar. Ngai konte dia le kone shalat no neka gwade dane yan ke Dr. Riek Machar. Gwade dane shikir mi yadin me Dr. Machar che yen chola de wonene mu gorgo jono ba Dr. Machar ba je delu nyere tijien bram ran ba kon jen ba wona kudutu man shalke Museveni mishu kun Museveni ba Museveni ba tej Museveni be je kule jogono wo jengne ke Dr. Machar lo lerishie kirm yadit kene Museveni kene kon yen ke Dr. Machar ke wudu shalke bolmel neme system je kene realeka system go ke bon wo beje ko telemal medem ben rey wika so Sudan mi jen ta na bete ke kirm yadi de namone antam rai kono ci wechete ke rol tung wana long ngai kono antam Uganda ne nyenkan kanidi konti la South Sudanese ka border ka kaje keji kanitin kono nyen gwasamo kum kirm yadi kana kum wudi shala Museveni gweke jeo na me tactic donko ba kum SPLA yo ba je push out ba tijen chab je kano kaje keji agwan matike mineral kete ke gole tin kontin be pin kan gotta to kan dial chala do ci kirm yadi che ka kwak ta dana chala ke je ngai kono kura pai to ne ti shop ka wero shik lutin ko ne bakal ka shenge dan ke ne badda ka ne bakal te pai lipan ka je antam jatun bo wa ngude tana teka tide Uganda te kuje do dien tide Uganda kuje do dien logor ke no dong de kormo de nyok ka mlo jaten antam cha kulu guje no ne eno bi tidiala ti rikt lat ka rodin ko bi ka to gor ga jeno de Dr. Machar de je deluñ ko shakana no telamogwa milla rode dio je shi konte ka ngaja long bane ka man shiro da lat re which ka morobo la wuji Equatoria re wichin winami dio je shi ajele ngano shi kume SPLA yo kana kuma SSPD abo shi ganyo muku clash ke chiginyen gwan mo ba shane tingwan ko ken chaga nyo mun nakatin kam kuma SPLA yo kana kuma SSPDF cha kuma SSPDF cha ya shujo che ore gwada dana teketin no chi SPLA yo chi kana statement chi kana gor gwasmen wona na gwatin konten nyogne ke kami kane kan tam tet ke SSPDF kane ka gwat kone ke 2018
karon kin dang rawil 2019 karon kin dang rawil bang wana kan go taw chicken ga to bane chicken kam kuma kirma yadi chicken kam SSPDF bara tame ko shi SSPDF chicken ceasefire chicken violate kan shi gane bin nyok mu jo kan jogan tame chine got ko chine nyok ma kam ne ke na mene ko ne tungwan ku ka wori ba ko ban dil ngaje no mi ko ma spela yo ja kore nyok mi don gang rode ka che key position ten kono tiga ten chicken nyom kan ka wana ba ko mal ba ko je threaten kam kirma yadit kan Dr. Riek Machar ngoda ba kuma spela yo kan nyut ne ne je kire no mu wete cha Dr. Machar che je luñ bare ti jen ngoda ba bne wo kam wo ne ka wo amani mi sha Dr. Riek Machar sha je de luñ jen jodan en chikalla ne me biya kula ngaje no ne korja tirre wichin winami kaye river kam espelayo kana kam kirma yadi da kane ran konten yen ko te kane tilalo yalis ka kirma yadi kane tilalo yalis ka Dr. Riek Machar ngai kono no bahre roben winami ba te bon to gol te katen bonten kontela bon ji ko teoria kane te che ka dor ko gwate dan ka ten ban gor kane no de kan kum sos dan ba de kane kaba te dialati ka korte lat karodian do dan ba kap chonga je engu ba kap chong mi cha Dr. Machar chaja kon luñ ka gwase dan che kon ngaje no nene me te Dr. Machar me terar che tike peace negotiation to wan lung shalat malati shariya leka kan agreement yalte kon de shalat jene shine yene no take to man peace initiative to man peace initiative lat ke je ko ne dongda maldara ben but cikir mi yadi de yu salami mo ko kuma espela yo ko jala tag jo ko tele mal mi deben jen taye dane chicken use keje no jem nen yan tam dongdi nen ko manana shalat netin kon la kuma espela yo kuma kirmi yadi de kenene kanishi male dane sha ta anyala to man peace initiative kanishi liu to man peace initiative muliu ke jamo odi cha Dr. Machar cha jayen ramedane kumal diala jak possible but ko shikir mi yadi chegu jeno ne dialan kon tel gula malar ken wo tele kalot ne Dr. Machar chegu jeno baka tagrar tele gorno te ka mal balat ke kel de kona jegno de shikir mi yadi che gorno te mal medera lat ka bonten ko ken except bon kuma espelayo so the only way out in week mugor ganyano bi mal beben re wika South Sudan ba Dr. Riek Machar ba je diluñ mu waja luñ jan do ba dan en bi mal ba kula ben kaja ka ba kula te ka bon ko ken te bi kula negotiate ke kuma kirmi yadit but without releasing Dr. Riek Machar tel mishal peace negotiation antama ka jan gwas mane chikondi ali ngaj bano 2018 peace agreement e dana shatan cha collapse ke cha je yare kir chianen ka do be dane to kor keje tidiale ko ne to ken Dr. Machar ken ka to medane yat ke nasser me yat jamach ne ken yam kor kam de ne SSPDF ken de ne ken ne ti kontila nur y army medane chi kor me cha to kan kor kan network chi ne ti kontila hal chi ke request ken to taken kuma kirmi yadi den wona na none ne to kon shal ke national army ala unified force none de inten kon shalium chikir me yadi charoy mishir na mo che jelok ne ka gwase dan meche kor meche to oksiane no shawi yara dew chaye yo dak ka jwa general major shayo nak kan ne to kon la jikwartin ko ken ka shi kan korodin chilli wona ban shi ga lewo mane to kon la nuwari wai army ka gwase dan ne ngoda kan general nennak no gerol teke nin ngwan rey torbiel ko korge medane shi asfela yo shika right ke ne konde la jechen bor chwa chu no jejen bor no yen bia gerol majur bia jennang bia jalo re wi ke juba ko jen chay mu ka bot ka kore me chire nyal cheben no chu togo no chu teke ne ka point de gerol majur ti cha rodien taw ti cha je gor no de gerol majur dere ka ban pin ko ken chire tawre joine kenete konte lep ko maj ka chu keneten konen te kare nyal chu ken ga chu bar an wena ma chu koru yo to ka chu gerol majur chu liu shit ka taya dane guyene je ajen taya dane chu kore to je ka kore chu Dr. Machar chu agwanye no jin angum kan jeling jechen bor ka jechen bor keneten kontin dong na ka wudo mone no ka kwiko kan wudo shalga majur kana chu pre wiki juba shagu jeno Dr. Machar te geten ka telejet ko jen jede dial sheke no kushet re nyale dane be baran banang kaje te diale kone share leka but on the ground te ke tangwan tangut
ta kare leka ni point ne kon la kume SSPDF nyanta ya dana shukuru mo cho lar ke ka kore shwa ya shu yen ne ka wode reiti jen ka jen chang nyandang ro bakel ka pai diok chwa de Uganda chwa je nang rei wich ka juba de je cha nang rei wich ka juba chu kor shu je tok shu nwer shu na ka nasir ka ulang ka lung shuk no naga gad naga diet ne mandini naga men teram pele boga ka kare nal ke kam kole shi konte diale kon te shala da kir shi kon kenen chu men tamatele justification mashallah ka do barana shi kir miyadit kana musabani shi kan wore kana nakaja kan mishi kana mo kana ne condemn ka kan kana held responsible ka ta dan ki outer cities mandana shi kana cause kan wor community ki nor nation ki nor society re we kan nasir ka koran wana mo me kana ngaje no shin wore ya kaj chu kan wore kana to ka man kan ka an kora mo choro de nyoko mlo sarode chu wona ka fanga chuone ki Unity State chore wika South Sudan ajan dak mal kana no shukir mi yadit chu gorno benware baka quote kene de kon shal ke ted shu abishok fo chu jak shu agwele fo chu jak chu de ndongwan long de ne jane no shu ka jako banware ba kana ajan tadan le doro da je shu mena tama le adide toga nga toga mo e kirma yadit ajaram nanu teketet kalya jara kana wuri shala museveni me so mugore jano bi kor broda ka chon ko ken kor fen dangwana ti ke die tel mal mishene ben ko Dr. Machar te lwa yena we ken ne dong Machar Dr. Machar chaje yen dong de kamal de kana jata wana de ko we de kana control but kana roda nyok kana roda lingan doran do bedan gwi keneja ci ngot wona ngwana ka we ka merwal na so kwijamo ci kor me ci chuto no ka ta dan en ci ngwak ci je ka je rewi ka so Sudan ajen menen yenen tama gorka jango de Dr. Riek Machar de jadi luny eno ka dobrana chalat ke je Africa Union Peace and Security Council ten chala do bishobre we ka juba ka begete nin dang diok to bi ken kanin lat kan mal kam Dr. Riek Machar ken kim yadit ki ku ken kir pressure no e Dr. Riek Machar a kwaje release ken ne te konti la jikwara biadil ngaje no Dr. Riek Machar te jen god dana te ten tele jarek pol poinda ka ta dana chalat ke je ken ala kono ngor ke ka ta dana te ke je ko te ken ne kwaje monitor rate jen god dana te ten jowlin kono magwase me biadil ngaje no Africa Union shi ka shobre wich ka juba ka wa bugate ken dang diok eno nin dang diok tone wa bayiga shanka baro shanka badak shang bangwan ke shang badak shang bangwan shanka wel so mnyodo ke mande la shang wel ke dong de ka lo jok ke dong de Dr. Riek Machar ba de je de luñ kakken konin to tone ke dong de je schedule kanin ka kana ngach but mangat ke long gwe ke jeno bi mal bele betetin re wichin gwinami jawme ajandan an gore no de nywaga yakel ngaje jengo border issue ka kaje keji ngode tereri ka ngaje jengo ba morobo kam kir kene Dr. Machar ngode ba tereri ka loan Dr. Machar agenda on solution ka wo bi peace agreement ba je nyoko mo kwaje implement no yo mi ku me so Sudan theory nyoko mlinkan rodian and then be kana kulu nyoko mo raikan ke ku me mala ku Uganda kamishi jen be korba nyoko lu tre wo ka so Sudan jome gorjeno de nywa yekel anda manduni shan kwad nyag male anong roine gwasame an ban nyaw jek mu den biata kamal bye bye